Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedralun puhaba Van Bandung urung drone. Jadi sengaja bersih pegak video live nyo bacut khusus jih ke si Imran Pasir. Nyan karena na urung kirim YouTube jih ke no baklon dalam video konten jih na ke di jih benci kurung yang bila-bila lun. Karena rame yang dihun ke jih. Hai Imran Pasir. Nah kedukon, pakon dihun ke kah? Karenakah salah sidrol lamit yang kajut kase pajuh tulung, pajuh bangke, yang kekah. Maka dikah bengeh ke di saat dihun kekah, karenakah terbukti memang sarung jaro gaki penjajah Jawa. Yang awak pekong NKRI harga mati. Yang maka bangsa Aceh hana bangai. Yang hana bangai. Bangsa Aceh kaditui dino ramai alhamdulillah kaditui le bangsa Aceh yang toh kezaliman, yang toh kebatilan dan yang toh yang hak. Urung Aceh hana bangai. Urung Aceh nyan na iman. Urung Aceh nyan na iman. Iman nyan kon diduk ba urung panjang ilmu. Hai Imran Pasir nyolun pegah bakah becut. Nak carong becut. Urung miman kon urung panjang ilmu. Menansit urung malim. Urung malim yan kon ka tente urung kong iman. Golong tente kong iman urung malim yan. Demi peng iman-iman ke pegala. Yan tengku-tengku jino. Hai Imran Pasir. Namu fom Imran Pasir. Urung panjang ilmu golong tente na iman. Kepu panjang ilmu teman. But kemungkaran galak ge. But kebatilan galak ge. Getem bila. But kezaliman getem pekong. Yang urung panjang ilmu. Urung panjang ilmu. Urung miman. Yang hantem musabohdro ge dalam but kebatilan. Yang urung miman. Han getem dalam but perbuatan keji. Han ge musabohdro ge dalam bidang penguasa yang zalim. Yang urung miman. Dan hanarugo ada panjang ilmu yang menyomentong iman. Tapi sangat tak sayang, sangat tak rugo. Menyo iman yang getim gadaikan, rugo panjang ilmu. Rugo je tabut kitab kuning. Rugo je tabut kitab lapan. Rugo tat. Karena ino nyata-nyata dusta kalon ino kiban kebatilan ka dia Aceh, kiban kemungkaran ka dia Aceh. Nibak but urung jahe. Kanya, menansit. Yang kepegah draw ke Imran, draw ke sangat membencikan kurung yang bila-bila lun dikarenakan dikengkekah pengkhianat. Kanya, memangkah pengkhianat? Kah manusia penebar fitnah, penebar dusta, yang kekah hai manusia. Manusia munafik, lagi-lagi kah hai Imran Pasir. Lon tepu. Kah jino kah dipakai li awak PA, kah dipekrih lom. Jabatan kah becut untuk jauh video lom nagai. Yang tugas kah jino kah. Kanya. Tapi hanapu kayak melumpur kedudukannya akan tergapai bagi kah han kelumpur. Hanapu kayak melumpur Imran Pasir. Kah karena kah urung bangai. Kah panitia ngut. Awak pint tabe. Kah awak pint tabe Imran Pasir. Baik kah pergi kah pu tho kah. Kah awak pint tabe, cuak kah? Cuak yang lapor-lapor Facebook bangsa Aceh menyona membantah dengan kah? Kah cuak paling raik hai binatang? Mungkin kemungkinan yang kejadian yang di Poh Abu Razak dan Bang Rahman yang di Sawang yang ditimbaknya kemungkinan naruhkah Imran? Naruhkah yang ngonabu laut? Ilon mencurigai kawakkah? Kekah yang ngonabu laut? Kah ngonabu laut Saban? Cuak ke Bandua. Yang sabuh cuak di Nagan Raya, yang sabuh cuak di Nisam. Kah cuak paling raya Imran Pasir? Kah urung penebar fitnah, penebar dusta kah hai binatang? Lon persyahadat ke dalam WA orang yang dalam chat ke? Hanjit kamu syahadat kah? Oleh kakun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Olehnya hana kedepu arti.
Bentang na bak lon ino tersimpan bak lon yan voice nyan kah. Bahkan leh lon simpan kah hapus atanya. Tapi nalo record. Nalo record Imran Pasir. Kah na je kamu syahadat hai binatang palih ikla. Kapagah lon hana jawab hotel lon jawab bi salum. Assalamualaikum. Kauru lon kanya. Padahal kah mata ke sarok umpunyung ke kaklo. Umpunyung ke kaklo karena apa kon? Pikiran kah tegatat kasih mikir ke proposal. Utak kah utak pajuh peng anak yatim. Putih pesapat peng. Kaum duafa yang ke awak kah. Baik benar kasadari draw ke becut Imran Pasir. Baik tegatat kabar fitnah kelon yang keleh kabar fitnah kelon berangkapu wujud. Namun hai kabuktikan. Kena bak kabila ka notebook kika. Kanya? Bak kabila gure zalim kika. Bak kabila awak partai kah? Partai PA-nya. Kombatan je. Kombatan pukoi mai pertai pancuri tujuh du. Pertai pesapat peng anak yatim du. Kombatan. Pat harta mai, pat harta ayah du mino awak kah? Pertai tindakir manaf. Pat harta ayah ika dumhat awak kah? Panglima kah? Pat harta ayah. Rata-rata ino awak dalam partai PA nyan pertai pancuri tujuh. Pertai pancuri tujuh. Tengku ni dung harta di. Dia ceh dia kerap mansabohnya lampuh sawit ji. Pat harta ayah hai. Dakir manaf. Malaysia na kedai rencit na pelumboh. Bahkan na market. Menang si Darwis Jinip. Si Darwis Jinip cukup jai peng di. Bahkan si Darwis Jinip hanai ke bapeng bak peng ni ji. Yang nubena peng kubu di lapan. Ka di pesapat le si Darwis Jinip. Peng anak yatim kabeh di pesapat le si Darwis Jinip. Jai hat peng. Peng nang Gro Aceh kabeh di pesapat le tokoh-tokoh. Dalam KPA maupun PA. Menansit si Malik Mahmud. Si Malik Mahmud haram jedahnya 4 peng di. Barakon ni ji hasek di Singapura di. Bak pelabuhan di. Itu meda. Kepuplung le wali negara terus Sweden ni ji. Gaduh main buntut. Gaduh iblo buntut but di. Ada tuan ino mentang main judi yang si Malik Mahmud yang. Menyong Malaysia dijak gedeh upunan gedeh. Genting Helen. Gedeh yang main judi. Dumpu dah dumpu. Menancit. Si Dr. Zaini yan. Yang peng masjid ho kariba lewaknya. Yang peng masjid Baitur Rahman ho kariba lewaknya. Kini tenyong dia. Ho kariba peng. 850 miliar. Tamah peng dana 650 miliar. Ho kariba ci tenyong dia. Baik dia pakai ama yang peng bangsa Aceh. Peng urun drone si dalam tua. Yang urun drone ni. Di tem tipe ya. Awaknya di